Stidnu dlaku. Sad čekamo naš skinny beach. It's so freaking hot. 35. Feels like 40. ice baby. Yeah, so we are going to the pool. Dobili smo neke ručnike, ali... Na neki su fucani, baš nisu lijepi. Da, Nina je već prosrala da je se ne sviđaju. Guess what? Your girl has perioda! Clock it! Ovo su naši outfitići za prvi dan Malte. Uglavnom, obje smo odlučile danas biti crne, jer kao... Kao zašto ne? Naručile smo skinny beach. Ok, ovo je moja carbonara. Wow! Chic dressed! Ovako izgleda ovaj restorančić izvana. You look so pretty. Cin cin! Vratile smo se u apartman. Trbuh me ubija. I feel so drunk. Nije ništa. Ali ja ne znam zašto meni nekako onak... I feel tipsy. I feel like Madonna. Ovdje vi ne razumijete što se nama već desilo. Vidiš smo skoro zapele. Znači... Ja ne želim sad od soprata opet, ja sam se usrala. Ulazimo mi u lift i u jednom trenutku sam tuk. Da. I ja i Nina ovak se još traje ljudi u liftu, ona kao the fuck. Ja stišam da se vrata otvore, ono paničarim, nije mi dobro. Opet smo u ovom kafiću koji jučer. Slatkički, onak me podsjeća na Siciliju. Ja i Nina smo mislili da znamo kojim putem bez karte. Na kraju smo napravile cijeli krug. Nabijamo korake. 10k. Evo ga, evo, došli smo sad sa doljne strane. Uzeli smo ovaj vragić, ovo nisam vidjela još u Hrvatskoj. Kod čokolada sviđamo. Tamo vam je kazino, doslovno izgleda kao onak od Zeusa dom. Ja sam sad došla tu. Toliko je vruće. I'm melting. Skinny bitches! Skinny is our lifestyle! Baš je slatko, ja da čekam žerat. Znači, došli smo u ovaj restoran gdje se jedu kao rakovi. Su u vreći i onda onak ti to se iscuri na stolu. Da. We don't need that. We don't like small sausages. Ovo je sve kaj je ostalo, ne možemo više. Very strong woman. Ok, bye! Bye! I miss you! Sara! Da ga ljubimo dalje! Tvoja sam ljubav mila. You fucking influencers! Pepso! Noga mi je bosa! Stara, opet sam krenula porediti ovo i moram ti reći, I'm obsessed. Preporukica. Prva mi je ruži. Sherry. Is that a chicken stomach? Za 2 minute ovdje. Neću ga da naručiti. Za 2 minute ovdje. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was freak like me? Don't ya? Don't ya? It's so hot here. Uglavnom, poanta je... Ovo neka tehnjava je opet stara. 23 minutes. Kakvi su ljudi? Very chill and druželjubivi. Uvijek se vozi u krug. To su neki putevi, gospodi. Kak slatka zgradica, ovdje Nina živi u crveno, ja u plavoj. Bravo. Nina, molim te, zalibi cvijeće kad me neće biti. Kaj idemo, a? Imaš? Da, snimam. Welcome my princess. U jednom trenu sam si mislila tako imam više da ovaj lik govori hrvatski, ali... Znači ljudi, vozimo se s Uberom 30 minuta, ja i Nina pričamo o svemu i svačam. Još njemu, ajme kako ovaj sporo vozi. Još ja govorim šuti, ono. Još u jednom trenutku govorim kak sporo vozi lik. I onak tu sam si pomislila jer sam rekla kao, ma dobro, možda ograničenje 60 i frajer, platimo mu mi. I on kaže, uživajte svoj kaj već rekao. Lijepe boje. Set me free. Već
vetar u kosi, miris me nosi. Mama sam mi se Doslovno. Tak su nasmijan narod. Mislim da se ovo zove i Silent City isto. Jer je kao Silent City, jer je kao uvijek onak tišina. A vidi ovo. Zlato Kosta pusti svoju kosu. Hi Vogue! Welcome to my crib! So... Oh, look at this. We're going to garden. Big step. So šta je ovo? A, svadba. Imaju terasu. Hello. Sada dobro da smo tu došli. Ajme. Ok, ljudi, story time, wait. Što je ovo uopće ima vod? Ne mogu ti ti slamka piti jer imam što da to ne Nemoj mi to govoriti, znam da ćeš reći. Ljudi moji, znači sad sam ono kad sam snimala kao one šampanje, sad prolazimo po stepenicama, bla bla i to je bio kao neki, nije svadba, ali neki privatni Neki zabava. privatni event je bio. Mi ulazimo, mi mislimo da idemo kao u dvorište, neko ono, ljudi koji su došli u tu Medinu možda imaju onak kao neki privatan party, šta ja znam. I nama nude taj šampanjac i to sve cure. Imajte na umu, prolazimo kroz ovak nekakav kom žongleri, gatare. Sala neka kao unutra i onda kroz to prođeš Da. i ideš van na terasu. Uglavnom tam ljudi ovak stoje, ti kroz njih prolaziš, onak neke babice sa kartama da vam čitaju iz karte gatare, tam neki žongleri, nebitno. Kult. I meni daju šampanjac. To je još kao, ajde dobro, super, još kao tamo žena neka, ajme kao kak ste lijepe, ovo ono, kao lijepo se zabavite ili šta već. I mi izađemo van tamo, a svi okrugli stolovi ko na svadbi. Svi neki crveni stolovi, onak tam neki vitezi stoje. Mi onak gledamo i ja govorim Nini daj pridrži čašu. Da posnim. Neki deda do nas kao i žena neka koja, ona je držala valjda tu listu sa uzvanicima. Da. I on kao cure kao vi niste kao na popisu, ovo je privatna zabava. I mi rekao, Mi rekao, kao sorry, nismo znala, kao, da. idemo mi. I žena ta neka ona drkana. Menadžerica valjda neka ovako dolazi ona kao znala si da niste ovdje kao pozvane, kao da niste na popisu, sorry, A-list, jebote pas. Ovako uzimaju Nini šampanjac iz ruke i mi onak. Trebalo si srknut taj šampanjac na eks. Mi odlazimo, ja ću vam ovu tu i dalje žensku kak nešto kvodka. I mislim se onak, ko je tebe Monika povrijedio? Telepatije igru. Misli broj od 0 do 10. 7. 18. A ja znam koju će reći, ja znam koju ćeš ti reći. Aj, ja neću reći tu boju, ti ne mi reći tu boju. Čuži sad, zelena. Anakonda. 59. Koliko je, što si rekao? 82. To je, ajde. Bangkok. Vladimir. Rise and shine. Uglavnom pijemo kavicu i idemo na Glitch. Idemo. Cafe del Mar. This is my outfit says da Lemal, Lemel, Lemur. Oh, ce, bitch. Ok, ovo je lijepo. Chin chin. Ima vodka. Finally. On rocks. Ja, vidimo se u bazenu. Ćemo se sad igrat malih sirena. Ja tak mrzim kad frajeri gledaju. Snimi cijeli vrben. Nisu nikad vidio ženu. Brzo. Ljudi, javljam se i prekuhale smo se. It's so freaking hot, došli smo sad jesti. Znojim se ko burek sam. Nigdje nemaju nikakve ventilatore, nešto. Nina je uzela salatu, ali meni to je zako wok. Picky eater, doslovno imamo samo chicken i sir unutra. Uglavnom naručili smo palačinke. Samo meni ovo. Rise and shine. Digli smo se u 7, drinking our coffee i idemo na brod. I onda kao ja i ti sjedim na kose i ide tamo vamo. We're going on a trip and our favorite rocket ship going through the down. Imamo 10 minuta do tamo gdje se trebamo naći. Fucking hot. We have our tigrica. Mamacita. Wonderful. So much smeća. Disgusting je disgusting. Da. Workout.
Ajmo razgibavanje. Lijepo nam je mama moja rekla da idemo bolje na Sardiniju. Never mind. Everything is fine. Šverc po merc, stara. Znaš kako se osjeća? Nam idu sad organe prodati. Ajde, dečki, požurite, želimo na jet ski. Mi smo rezervirali speedboat. To vam je ono žuto. To je kad muškarci upravljaju poslom. Ipak nam je okej, imaju muziku. Yeah, pina colada. U špilji smo. Stigli smo. Nakon onak 45 minuta imamo 2 sata sad. Ovo su putevi Božji. Ljudi, ovdje je toliko vruće. Uzela smo se voća. Ovo savršeno izgleda samo što ima puno ljudi. Današnje mjesto za kupanje. Evo došli smo kod Makedonca na pina colada. Znači ljudi, prevruće je. Oh yeah! Tuširali smo se, idemo sad jest. Nemoj mi molim to na krugove neke raditi. Ribeye? Fish? Whose baby is this? Prvi današnji skinny beach. Nina je naručila patku. Koliko je ovo? A vidite ove nogice od Nine. Guys. OOTN. Outfit of the night. Ovo su naši outfitići. I'm just kidding. Oh, yeah. Monica is in the house. Nina je rekla stavi Moniku and Monica is here. Oops. Naš skinny beach je došao. Prvi dobar skinny beach with alcohol. Koga je težak? Činčen. Limon je dobar za celulitu. Pola čaše vodke su nam nalili. Kufala i... I love it so much. Fucking boring! Rise and shine, bitches. Mi se probudile. Budili smo se oko 10, baš zapravo. Ali smo evo zadnjih 2 sata doslovno čmrlile u krevetu. Mene je užasno glava boljela. A onak popila sam jučer samo 6 skinny beacheva. Baba sam neka. Alcohol is not for you. Idemo sad na acai bowl. Ovo Nino, wow. Jesu? Osjećam se da smo na Havajima. Tako izgleda. Hola amigosi! Ok. To se treba sve promiješati. Joj, granolu, jagodu, bananu, peanut butter, čija sjemenke, Nina me nadrkala isto da uzmem protein. Ti treba. Da, to mi kao treba. Nema lijepih plaža, nema uopće plaža za kupanje. Ulazit ćemo i izlazit ćemo ko jučer, vjerojatno. Update, sjele smo na pića. Ti opet sad sebe OOTN. Ne znam da li ću danas nositi kameru sa sobom. Imam opet na iste koktele, vjerovatno, i onda kao... We shall see. Možda uzmem pa vam pokažem, ali kao... Ne znam kakav će nam danas plan biti, ali sam skužila da zaboravljam vlogati, tako da... Ako se ne vidimo više večeras... Zamjerite na neredu. Ali ako se ne vidimo više večeras, vidimo se ujutro, zato što... Yeah, I'm a bad vlogger. Like, our gorilla is here? Yeah. Podrage ga, podrage ga. Ovo je naš outfit za zadnji dan Malte. Idemo u Valetu. Danas ujutro nismo snimale zato što smo bile na bazenu, iskreno chillale smo. Večernjaša večer je završila, došli smo oko 3 doma. I to je to. Tako da uglavnom vidimo se u Valeti. Samo da pogledate kako je sve prljavo. 15 minuta do Valete. Ajmo vidjeti, želimo naći one brodiće. Nekakav happy hour je, tak da smo dobili jedan za džabe. So, kloke. Nina je naručila Aperol. Moscow Mule. Finije, jako je voćni. Da, ko da ima passion fruit. Je, ima.
We're like drunk, not drunk, drunk. Ovdje ima, znači, najviše ono alkoholova Aperolu Što smo sam u zadnjih nikad tjedan dana ne- probale. Nikad u životu nisam bila ovoliko žedne. Znači, ono, doslovno se ne možemo napiti. Znači, Nikad ne probala. vidjeli smo da je ovaj restoran kao neki poznati i došli smo... Sada je 10:15 onako red čekanja za hranu. Da, 10:15, mi smo htjeli rezervirati, doslovno je bilo sve bukirano. Let's fucking eat! Znači, piškoti umočeni u kavu, mascarpone sa pistacijom nekim i pistacijom. Stigli smo se u 5 ujutro, zaspali smo u 1:30, 2. Vraćamo se za Zagreb. Ti si prati to?